Pozdrav svima, moje ime je Ivana. Danas spremamo danč kolač. Ovo je jedan prefin kolač u kombinaciji sira i čokoladnog fila. Zaista je fantastičan, mi smo se oduševili. Pa da počnemo. 4 belanca ćemo umutiti u čvrst sneg sa prstohvatom soli. U umućena belanca postepeno ćemo dodavati 4 kašike šećera dok se ne umuti čvrsto. A zatim ćemo postepeno dodavati jedno po jedno žumance, ukupno 4. Dodat ćemo i 4 kašike mlijeka. Mlijeko je hladno iz frižidera. Zatim ćemo dodati i 2 kašike ulja. Sve ćemo dobro izmiksati, a nakon toga ugasit ćemo mikser. 4 kašike brašna sjedinit ćemo sa jednom kašičicom praška za pecivo. Sve ćemo zajedno sjediniti, ne morate prosejati smesu. Promešajte dobro da se sve sjedini i da nema grudvica. Preručit ćemo u kalup koji smo obložili pek papirom. Kalup je dimenzija 25 x 30 cm, ali možete koristiti i neke slične dimenzije, zavisi to kakav vi imate. Zagrijat ćemo rernu na 180 stepeni, a zatim ćemo koru peći oko 15 minuta. Za pripremu prvog fila 300 ml mlijeka i 100 g šećera stavit ćemo da proključa, a za to vrijeme u 200 ml mlijeka razmutit ćemo 2 kesice pudinga od čokolade, to je 80 g. Nakon što dobro promešamo, ovaj puding zakuvat ćemo u ključalom mlijeku. Nakon što se puding skuva, preručit ćemo ga u drugu posudu i prekriti sa kesom ili stretch folijom. 250 g sitnog sira i 50 g šećera ćemo dobro promiješati da se dobro sjedini. A onda ćemo izmutiti 200 g, odnosno 200 ml slatke pavlake. U umućenu slatku pavlaku dodat ćemo prethodno izmešan sir sa šećerom, pa ćemo sve zajedno dobro izmiksati. I to nam je fil od sira. Na prohlađenu koru nanećemo fil od sira koji smo upravo izmiksali i lijepo ćemo ga rasporediti po cijeloj kori. Oko 200 g petit keksa potapat ćemo u hladno mlijeko, oko 100 ml će biti dovoljno. Obložit ćemo cijelu površinu fila sa sirom. A onda završavamo fil od čokolade. On se u međuvremenu ohladio. U ohlađen fil dodat ćemo 125 g margarina ili maslaca ukoliko njega više volite. Sve ćemo dobro izmiksati da nema grudvica. Izmiksan fil prebacit ćemo na keks i sve ćemo zajedno razmazati. Umutit ćemo i 300 ml slatke pavlake. Ona će nam poslužiti za dekoraciju kolača. Ukoliko više volite, možete koristiti i šlag. Premazat ćemo kolač. A na ovaj kolač po želji možete staviti šarene mrvice, otopljenu čokoladu ili nešto drugo šta vi želite i volite. Ostaviti ga u frižider da se ohladi, najbolje preko noći ili minimum 2 sata. Hvala vam na gledanju. Do novog videa. Pozdrav!